Mama yekela lento yenzayo. Yekela lento yenzayo. Yekela lento yenzayo. Ungasapota abantwana wena. Abantwana bami. Abakho makubashiya nomama ubayenzeleni abantwana bakho. Umama mos. Awulaleli Kuthiwa ngiyagula. Mina ngibona Ukuliswa yini? Yazi ukuliswa yini? Ukuliswa ukuthi awuna inhlonipho. Uyabona ibone inhlonipho bozoba soba ube right akiwe. Ngidakwa yini? Into ephuzile. Yini engidakwayo? Into ephuzile. Nana ngibona ngiphuza kodwa. Yilama phari ngikuthola uhleli nawo lapha. Njengoba uhlezi ungekho for 5 days yonke ulalapha ugeza ngani? Ngigeza ngani? Yeah. Hayibo, ngintombazane. Ugeza ngephenji. Ngigeza ngani? Ngicela uhambe ngoba mina ngeke ngisakhona hamba uye December. Mbambe. Thomuhulu. Hlo ngake tsamaye. Munkeng. Hake tsamaye. Munkeng, Mr. Jones, take this can. Bulang kwanta mere ke kwaleng. Mo keneng kwanta mo. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse ke Mam Selina. Ska Mam Selina re ngoletse jalo Mam Selina wa tseba Ous Blue, ke utlwa ke se sharp moyeng. A re ke na le ngwana Ous Blue ene ke ngwana ka ali 1. A wa tseba Ous Blue ngwana o wa ka de wa senang molao ka teng wa ngwaka o tsamaya di tavern go wetsa ntho tse ngata tse snacks tse santhabising mo pelong. So ntho tlo yetsang no go wise king ke botse Mam Selina go bothata keng mama le kae Teng le kae? le nna ke teng motho moholo ne ke kopa fela go jotse di viewers tsa Josie Bioscope go ka jeno wa o re ngoletse Na ke le ngwaletse ka hore ke na le ngwana wa ngwanyana ngwana wa ntina ngwana o pepa bana ba bangata o ka rutso ba di drugs a ke gone understand ngwana o tsamaya di tavern bosigo a buye late a sile ngwana o na le ngwana o monyane wa lesia ke tsantse ke sale le yena and nna ke a tsoa o seng ke a tsamaya ke o rekisa nyana di business nyana tsa ka ke ngwana o ntshwarisa bothata ngwana o na le bana ba ka re bana ba hae ba ifo ba bana ba hae ba ifo kuri ba latellana bana ba o pepa bana a sa emi ke kgathetse ka Nomcebo ke ha kgathetse pepa bana mama a sa fese ntho ke batlang go tseba wa ba tseba chelenta le bontate ba bana bontate ba bana ba ha ba tsebe ka hore ha ke mmotsisa o tla mpolella hore mama papa ngwana o tsibiwa ke mama hae wa I understand ya no ke thola ke sa tsebe re tshwantse ke etse jwang or maybe o nyaka rehab or o nyaka tsetsa o yesa di camping o ralo dula teng maybe a ke tsebe a tsamaye alo ke azama luri ha kwale o ra ska pepa bana ba bangata wa I understand so beside to pepa bana wa asingwane o respectang and respect le one wa ka re batla o tsibise go ra bo ya bujwaleng wa nrwaka gore a njutse ditaba tsa ka gore nna ke jwang ke mogekolo ibile a ka fita mo staging seo se yena a le mo sona wa I understand ena ntwe inkutsa botsoko tsa so ke lengwaletse Selina ko ka kang mama ngwane wa etsa ntho so ke nako engata since aba le ngwana a sa le sekolong a sa le monyane aba le ngwana le monyane le sekolong ka zama hore hai maybe a prevent wa tloela prevent a etsa o mongwe ka nako eo bashimana aba fele mo jarateng jalo bashimane ba kena jarateng e hao mama ba tlonya ka yena everyday ke koko so wena motho mo lo batla Josie Bioscope ka jeno o thuse ka eng hantle ke nyaka ba nthuse ka hore ba tšee ngwana wa ka ba mo ise ko camping maybe o tla ba betere ha ona bothata wena motho mo lo ska ha re tsebane o lava se watla o tlo gutla le ena lo mo sheba re makeile sure nje man di plekeng tsa emaleng ska o ne go bontshitse snepe sa hore ke mang je ga mothola a ke go bone ga research re makeile sure mama o tlo o tsete seneng ba montlongwana since a tsamaile ka Friday a ke re ke weekend o tsia weekend ka ofela a buye ka Monday jalo mama bana ba ngwanyane o ba ja eng ke a pheya dijo tse mohona tse teng mo ntlong ke pheye ke je le bana so tšhelete ya grant o itshwere wena mohlomong wa o fa khathi ampi tšhelete ya grant ngwano ha nya ke le tšhelete ya grant le khathi ya ke tsebe re kae a ke tsebe re o na le yona khathi na so wena mama no wa sebe o maintain bana ka eng ke maintain bana ka di room tsona tse le o rekisa mo le gating o mpona ke beile mazimba nyana ale hey Skim thank you so much Kutswakai Nomcebo manje mama hayi ungayenzi lento sisi kunjani Nomcebo kunjani ngiyaphila njani ngiyaphila or maybe mele ngisukume uhlale phansi akunankinga Nomcebo inkinga yakho yini sisi anginayo inkinga mina wow disrespect mamakho
Unikizwe blog. Usuka ukwenzakala nosuku ugula mhlawumbe. Nikizwe leyo nto leyo. Akithi mama ngikupho ukuthi nomcebo wetha please ubane kubathu bwa mama. Khuluma ngani kahle kahle wawuzongibukanisa nabantu manje. Umcebo wawuyenza kanje nawe every time makungaba Friday awubuye endlini ushiya abantwana nomcebo. Mama yekela lento yenzayo. Yekela lento yenzayo. Yekela lento yenzayo. Uyenzani mama? Uyenzani nomcebo abaningi awufuni ukusupport abantwana. Bona usubafakelani manje. Siyangena nomcebo ngoba thina sinceda abantu abafana nabagula. Sinceda iyouth elingana nawe egulayo. Mawugula nomcebo siyakunceda uyakhula. Ya kusho bani uthi ngiyagula. Ngiyabona nomcebo uyakhula. Uyagula mina. Abantwana basapota abathandi lento umntwana onjani yenzayo ngiyithandi. Manje ngoba umsondelele ufuna ukwemenzani? Ngoba umsondelele. Ningenaphi? Yini engena kuyona? Singena ishow yethu le. Yabona le nomcebo ishow yethu ene sinceda abantwana abadizi njengawe wena uthizi ene another thing udelela umama. Umama uyo dizi. Umama wakho uyadizi. Uyodizi umama. Umama kudizi ngeke ningitshele lento ningitshela yona. Ngaba dizi kanjani ukuzalile? Sikutshela ungasapota abantwana wena. Abantwana bami. Abakho makubashiya nomama ubayenzeleni abantwana bakho. Umama mos. Kanti abantwana bakho. Ushiya abantwana. Sithi Friday ushiya abantwana noma ukhona mos for ukade abantwana. Awusiki kupha nifunani kahle kumina. Bheka umama naye ukuletha emhlabeni wakugada nawe uyenza bakho ongasigadeli bona. Wena mama wena ungizwa. Abantwana bakhe makagade abantwana bakhe. Mama hake momamela akubatla umuntu akuzwe ngani uthizi ngoba uyele namakhamera mama ufuna ukuzongibukanisa nomakhelwane. Nomcebo uthizi uzongibukanisa nomakhelwane. Are you on drugs mhlambe? No. Ngikuhlupha ngani? Yini engihlupha ngayo? Ngizenzeli wena mosi ngizenzela. Abantwana ubashiyelani uhambe weekend yonke mntanami. Bashiyelani. Ungibuze something. Iphi ikhathi grant? Iphi ikhathi grant sisi? Ikhathi grant imali ngiqedile. Uyabona ukuthi udizi mama. Ayisekho. Uyabona ukuthi uyagula. Uphelile. Uma ukhona nje. Ukhona ngani? Yeni kuphi kanti? Ukuthi wena uyenza abantwana mawuceda wenza bana hawo ba support. Uzala nale ndoda uvuke kusasa uzale naye le ndoda. Uvuke kusasa uzale nale ndoda. Ngifuna bayazi. Bayazi mntanami ngifuna bayazi nabomakhelwane ngifuna bangizwe manje the way ngikhuluma ngakho ukuthi angiyithandi lento awuthandi ini awuthandi ukuthini awuthandi ukuthi uhamba 5 days yonke ungabuyi endlini ayikho angiyithandi judge la no sizokunceda mamela ngincedela ukuthini sikuncedela ukuthi uyagula sisi wami ngoba awulalela yona nizwe kuthiwa ngiyagula awulaleli uyagula mina ngibona ukuguliswa yini yazi ukuguliswa yini ukuguliswa ukuthi awuna inhlonipho uyabona ibone inhlonipho bozoba soba ube right umama nimlalela ukuthi athi tshela istory sakho nimlalela ukuthini iphi khathi abantwana bakini nimlalela ukuthini mina ngihlale ngikhona la inside uba why ngikhona angithi kanjani uphuma phi manje ngoba ulava suceda ukuyokutshela umthontsekayo ngikuthole tavern lo muntu wemile bengisanda ukuphuma utakiwe yini utakiwe ngidakwa yini into ephuzile yini engidakwayo into ephuzile nana ngibona ngiphuza kodwa ila maphari ngikuthola uhleli nawo lapha hayi musu ukukhuluma manga ukhuluma manga bekahleli namaphara manje uqamba manganyeka zacamba manje ngithanda ukuthi nikhuluma manga ngami otherwise uzaphuma ejaradini yekela ukungenza lento engenzayo yabona ile ayenza yokungishaya uyathanda ukungishaya lo uyathanda yini lezi zinto ushaya umama lezinto zenzayo angelo lo mntana lo ungishaya njalo nimbona irespect akanayo kwayena wabona wena ne hlompa mme wa hawo hlompa endabeni zabantu endabeni zabantu siphuma endabeni zabantu kade abantwana kade abantwana uma ukhona ayo balathela uma ukhona so phuma endabeni yizwa siyophuma endabeni zabantu mara nawe phuma emzini yamama wakho uyekela ukungibukanisa nabantwana abantwana bavuka baye esikolweni kusasa wena ungawashanga iwachi awuhlale endlini lalela njengoba uhlezi ungekho for 5 days yonke ulalapha ugeza ngani ngigeza ngani hayibo intombazane ugeza ngephenji ngigeza ngani sikade odlala karuna sikade ngohlala phandle cause sikhona izindlu la ekhaya cause uyadelela la ekhaya wena ngitloyisa ku disciplinary camp wena iyo tabe yawo ngicela uhambe ngoba mina ngeke ngisakhona hamba uye disciplinary senifuna ukungiphuca wona amalungelo uhambe baye ecamp bakuvalela bona abantwana bami bazo awuhlali nabo abantwana bami basala nami abantwana bami abantwana bazosala nami nomcebo seningiphucila ungelo sala nami ngizosala nabo abantwana bami kuyafana unandaba nabo muzi awunandaba nabantwana into engimangazayo bathungu untsothi ba go fela ba ba kakang mama bana bae bana ba babanyane sesingwe siya sikolong ba ba 3 ba untsothi ba uhlapisa bana
ngcono bakhulile. motswadi o re ska ha o batla o remise ko disciplinary camp wa itse keng ha ba mo nke fela ne e tla ga sa le right o tla gutla. Mr Jones, please let us go with this woman, please. Le monkeng ba re monkeng ba le motsamaiseng tomoholo tlong a re tsamaye monkeng ha re tsamaye monkeng. Mr Jones, take this can bulang quantum re ke kwaleng mo keneng quantum guys ngwana o ga monka nomcebo remisa ko disciplinary camp ha hlomphe moya ha yetseng ha iyo nje ha yetseng bile bana ba bangata mo jarateng mo a ke sa khona malume ha tsatsi ba luru tshwantse a khalime manga twele mang ke la le stress ke limo ke kopa o lo ba joina le bona re tsamele wena ska o le motho mo re tlo khona ba explainela o ba tshwara jwang kopa o le ba join. Wait again guys, ke a tshepa gore la bona re man nomcebo hana hlompho man wa se ba batswadi ba rona ba tshwara mathata ke rona ka baka la o hloka hlompho ke kopa le tlo lengwe ntse jwalo ha respecteng batswadi bomme ga ba hloka ona le bana ba bangata ka mo ka montle ba senang batswadi ba sentsaneng ba llelo gore ba re mama mara wena ona le mme mara ha o respect ke a tshepa gore wena mama ha bo situationeng e so ka pantate o tellwa ke ngwana hao o ska le ba la fela gore emailela ko Jozi Bioscope to se o to tsele ke a le rata ka ofela guys. I'll see you in the next episode e re ke lo bonang nomcebo ga re etsa jwang kana o ntshwarisitse hloho. Yes baby wa bona gore mama o jwang